Sifo sele comrade. Yebo, lokukhuluma kulona ngumcomrade deputy president weSwazi Democratic Party. Kunjalo malangeni lamahle nembala kunjalo 28 June sengileli suku lesilicokile lekuyogubha noma lekuyobungata buhlungu losente wabona nga-2021 June lapho khona amaswahili amaningi abulawela nje ukuthi ayisekelelani indzaba noma amemetelelani ukuthi akube nahulumende lokhethwe maswahili. Sibone kakhulu-ke malangeni lamahle ukuthi lesimo lesikhona kulelive sesisho ukuthi akusekulula-ke ukuthi singahlangana ngekukhululeka njengaloku uvunywa ngule constitution noma umthethosisekelo walelive. Sikumatima ukuthi kungenteka lokho, ingakho-ke namhla sithi ake sihambe siyobungata leli suku evenda bomakhelwane. Sacoka-ke leli langa lamhla ka-28 ukuthi ilanga lesitawubungata ngalo. Sithi-ke emaswatini namahle yebo nembala asibuthaneni sonke emelo siphelele ngemningi wethu maswati lamahle siyokhumbula lelo suku. Namuhla sikhuluma nje nakunethi insanzane kungenxa yalelo suku. Namhlanje sikhuluma kunalaba tinkubela, namhlanje sikhuluma kunalaba sitihlukuthekile tasishiya emhlabeni ngikulandzela ukuthi sasimemetela ukuthi hulumende lokhona eveni akakhombi ukuthi ngihulumende wemaswati ngoba akenti nani lokuthi idzingiwe temaswati noma akakhoni kuhlangabetha idzingiwe temaswati. Kanti sikholelwa ekuthaneni thine hulumende kufanele kube nguhulumende lotawukhona kuhlangabetana netidzingiwe temaswati ngaso sonke isikhathi ngoba live liholwa nguhulumende webantu. Uhulumende webantu kuba nguye lophinde futhi abisele imibiko kulabantu ngoba uhlonipha lokuthunywa ngulabantu. Kodwa leli sinaye anani akawahloniphi lamaswati ngoba ukhomba ngetimpawu ukuthi noma kubonakala ukuthi yena ukwathi ukuthi awuthunywanga ngamaswati ngoba kube uthunywa ngamaswati ngabe wentela kuyintsandvo yamaswati. Sithi-ke amaswati lamahle mhla ka-28 June asiphelele sonke ngalokuphelele ngetinkani lapha esikhwahlane siyogubha lelo suku likushiywa abafowethu. Amandla. Okay. Cha siyabonga kakhulu-ke maswati kithi sesifike ngasekugcineni sesiyobonana khona. Lengingakusho nje ukuthi njengaloku ashito comrade Chawekazi tonke tinhlangano tisitholile lesimemo kodwa-ke si-aphila to you as LiSwati. Lento nena mayingathi ifanane nomuntu lothi uma lisondo lami lingayi ezulwini nami ngamane ngingayi. Akungathi uthi uma lisondo lami lingayi ezulwini nami mangingayi. So kukhala ngeke ukuthi ngeke ngiye kuyokhalela kufa kwebantu labe bangabelongi to political parties but bebamaswati la incumbi yabo labe bafuna inkululeko. Uthi-ke wena nongeke ngiye mine kuyokhalela abantu labafela mine ngoba inhlangano yami yona ayiyi. Ngithi angikwedlulise lokho maswati akithi. Nako ukuthi-ke cha batawufaka abo-comrade Rasi lapho in terms of i-location and futhi lokunye kukhona-ke naleti lapho nitawushaya khona ema-comrades le nitawashayela ukuthi ngabe ngikuphi khona but nje kusekhathe Emelo nase ukhohliwe ukuthi ngikuphi hamba ubute ukuthi indlunkulu yase-Emelo ngoba sisebenza ngetindlunkulu. Indlunkulu yase-Emelo ikuphi i-municipality yase-Emelo but akutshengisa then ihola lelikhulu lase-Emelo lihle kakhulu libekelwe nini emaswati akithi. Sesiyobonana khona nami sengivele ngiyaphuma nje manje ngilungiselela kuya khona. Siyabonga kakhulu Mnguni, siyabonga kakhulu Mnguni wasebuhleni, sibonge kakhulu kini yithi amandla. Mina ngimisebenzi leseseyendekile siyabonga Buchawekazi. Kodwa akufuna ngikusho lokuthi uNkulunkulu usibusise nge-UED kule program yekuya lapha eMelo. I-UED nayo ke velele kulomkhumbi lomkhulu futhi lo msebenzi njengoba baqhazile awusiwa wa Justice for Swaziland. Awusiwa wa UED.
wawo onke emaSwati. Kodwa kumcoka ukuthi bantu laba bene-initiative nemicondvo ningabadleli phansi. Ngiyabonga, ya, kumcoka ukuthi bantu laba beneliphupho nilibeke njengoba lifikile ukuthi wethu sonke siphansi kwa-Justice for Swaziland, wethu sonke siyi-Mass Democratic Movement, labanye labangekho ku-Justice for Swaziland, kodwa lona leli phupho lichamuke ku-UED. Ngedlula uyangikhumbuta-ke Rasi, i-UED iyadikhandla amaSwati. Seyihambe yayofuna ingomo, futhi sengivile ukuthi ingomo bayitholile. Yekuthi kuphane kuphekwe lamaSwati atawusuka ekuseni abuye ntambama. Bakhona ukuthi badle kulo msebenzi. Kuthi khandla ngalokuthi kude tiponsa labanato bashaye emakhikhini abo. Lokho kufuna kusifundzise ukuthi leti inhlangano tabo Justice for Swaziland, tabo UED, tithi khandla kangakanani ukuthi amaSwati ayithole lenkululeko. Ngila ku-family meeting history has no blank pages. Kufuneka uma sekuchazwa after 20 years, 30 years ukuthi masihamba siya eMelo lavela njani liphupho. Kufuna kukhanzakale ukuthi saliqhaza, salifaka likhuba langena ngoba asidleli etikwemisebenzi yemaSwati latikhandlako. So siyabonga Comrade IB. Ngicela ke ku-eja yemaSwati onke ngikhulumile neSwalimo futhi ngiyayicela iSwalimo. Ngiyathi ke ukuthi lapha kubo Emelo we have a lot of branch. Bo Carolina we have a lot. Angathi noma kuthiwa kusehlanzeni bona sport sinencwaba, bo Piet Retief sinencwaba, bo Newcastle sinencwaba. Nginicela nonke eNewcastle. Ngiyadikicita kini ukuthi kusuka kwena eNewcastle malunga enhlangano nanani leningasiyo ke iSwalimo nihambe niye lapha eEmelo. Niyawukwenda simemeto lesikhulu emhlabeni kude kutawukwatiwa ukuthi vele lamaSwati lolu njinjo aqinisile futhi akajiki. Ngidawukhuluma ke neSwalimo lese-Gauteng, lese-Pitoli, bese ngicela kakhulu iSwalimo lese-Swatini. Malunga iSwalimo kude kwekuhamba, maSwati kude kwekuhamba. Kwakude kwekuhamba masiya kaMhlushwa nathi khandla neda ngetimoti 10. Kube bengitendela bengidawukwehla nami ngiye eEmelo, kodwa ke ngiyanicela lokuthi niphume ngeluthi lwenu. Ngite nje la ku-family meeting tinenge tindzaba lenginato, kodwa le kumele ukuthi nginyatselisise kahle lokuthi ngite uthini kini. Ngedlule malunga eBlue Force inhlangano lelithemba lemaSwati lamanenge eBirmingham eNgilandi. Ufuna ngisho ukuthi ngemgcibelo lo wa 28 ngoba lo kule ngicetha kukusho lokuse Emelo kungemgcibelo mhla ka28. Le holiday lethu limhla ka29. Kodwa ngoba 29 uwela ku Sunday sithethe sabeka kumgcibelo kutawukhona kusebenzeka. Bese ngiyabuya ngithi UK England lapha eBirmingham edolobheni mhla ka28 ngemgcibelo. Onke maSwati lala eUK ayacelwa ukuthi ayawuhlanganyela eBirmingham lalo lisuku liyawubungatwa khona. Ngidawukholwa ukuthi kusasa ngitaniketa tinombolo tabo sihlalo nabo organizing secretary labangibona bala eUK batoni niketa ema-directions ukuthi kukuphi nakhona leBirmingham nakhona umkhosi munye ngekukhumbula emaSwati labulawa ngumSwati nakulumende wakhe. Ngedlule ngithi America kunemsebenzi lomkhulu tawukwendiwa imalunga eSwalimo. Ngitaniketa ke imininingwane ukuthi nishayela bani bangichazele ukuthi batabe bahleti kanye kanye batawubuka lawo ma-videos babe nokukhuluma bese benda i-candle lighting khona le e-USA emalunga inhlangano la khona Netherlands ligatsha leSwalimo lelise-Netherlands. Ngitaniketa tinombolo nabo ngiwutholile umbiko lokuthi bayabungatwa batawuhlala kanye kanye bane program ye-candle lighting bakhumbula emaSwati. Ngikhuluma nga-Netherlands, ngikhuluma nga-UK, ngikhuluma nga-Ireland, ngikhuluma nga-USA. Bengitinde kakhulu kulokwenteka eEmelo. Onke ke malunga eSwalimo globally anetindzawo latawuhamba ayohlangana khona kulo mgcibelo esikhuluma ngawo. Ngicizela kakhulu kulaba seSwatini ngibhekile kunibona malunga eBlue Force kanti nani nonke maSwati ngoba ngiyathi ukuthi niyayithanda iBlue Force. Ngibhekile kunibona kulelanga lelikhulu kakhulu. Tinenge tindzaba lokwenta ke sifundzise itarget yethu maSwati kukini
ukuthi ni-understand lokuthi nitibulala nine ngekukhetha kabi, nilayane, nikhethe ngekulayana ku-society, nilayane ngekuthi nilaye umuntu lebuchopho bakhe nesibindi sakhe, nisibona nithi nimlaya ngekuthi niyokhetha bani, kanti ekugcineni kubisha nine ngoba lo muntu uyokhulumela thine lephambili. Kube besiphofane bangilaya bathi balaya mina, babuyisela umhlonishwa wethu labesinaye simthanda mdala kungibabe Gametse, ngabe lesafike sakwenda nabo bacede asikhonanga, kodwa ngoba besiphofane bathi awusiyabonga Madlenya, may his soul rest in peace. So sendele 20 years nanga umfana wethu lomncane babambana bathi sesikuye yena siyobona. EmaSwati onke ajabula avuleka ngeParliament a-understanda kufa kwawo. Tindzawo ngetindzawo ke sithi bulala thina. Nawo ke lamalungu eParliament masifundzisa sisuke sikwanika lithuba lekuthi athi ukuthi kubhekeke ini. Lokungenda nginibonge kakhulu maSwati, emalungu eParliament nginama recordings awo alapha ngekhathi lengwathole kuHansard alikhipha ligcwala umlomo athi lendzaba yalama bills lesive lengemuva sesiyathi kakhulu kwenza thine bahlonishwa. I-mistake lesiyendako la asathi sitawulala lapha emuva kwakhuluma bona. Ngidawuphindze ke ngithi labanye abantu bathanda ukuthi cuva ngeludzaka tinkulumo tibethi ngakaqonzi eludzakeni. We were very clear ukuthi endzaba ya 5.2 sine sisive sithi singathengi lokudulile, sikuthenge imali ledulile kanzima, ikhona leshiphile. Ehluleka ke emalunga sasingasho ukuthi umsebenzi wa oil ungabi khona. Yathi mayithiwa umsebenzi awube khona kwangathi kuphambene lebesikukhuluma. Kani lebesikukhuluma bekuthi umsebenzi awuchubeke ngoba umsebenzi unekucashwa kweMaSwati. Kodwa lesikukhulumisa ke malungu eParliament akathi no awuchubeke nganaya lenye imali lebonakala ukuthi ingasisebentela ngetinsengo letiphansi, hayi ngale yebungani baMswati. Akunendzaba ke lokuthi laba leParliament bagcina behlulekile kukuswayva lokho ukuthi umsebenzi awendeke ngalo, kodwa lo lwati lolukulaMaSwati kude longalimnyemula. Namhla eMaSwati side nelunga leParliament malicale manga eMaSwati avele athi sesifundisekile ngeParliament, ngini leniganga ngathi phambili. Bengena kule item le yekunisalutha ukuthi Maswati nawenda umsebenzi ningasawuyekeli kwethu taba kuchubeka kunitshela ukuthi tithini tindzaba nite ukhona ukuthi nibagalele iyakhona ehokweni ngilasikhathi lolo lapha phambili athi sengiyavuma akubuye kuhlalwe phansi akubonakale ukuthi lendlela abayishoko ye-settlement yema-negotiations kube na uhulumende phansi kwetivumelwano leticotshwa ithini. Ngalelo langa iyawube ingena ehokweni ngoba kufuna uku-understand lokuthi sisho ukuthini masithi ayihambi yawungena ehokweni. Nibahluphile ke nabasendela ema-SMS baze balikhipha ngekhathi bathi siyawesaba eMaswati. Ngilelo ligiya lesitawunqoba ngalo Maswati, ningahlali benu. Ngiqinisile ngiyalibonga nje naleli lithi Mswati must fall. Sonke sime lapho akasuke lamandla la kuMswati lamenda ukuthi agcilade eMaswati. Sometimes asebenzise iParliament, sometimes asebenzise lokunye endlulise eMaswatini. Ndawukhumbula ukuthi makuhamba boBishop Dr Nash ngavela ngoba khwale ngikushoko it was not politics. Makuhamba boba beMasithela ngavela, makuhamba abantu abanjengabo Smalls makwendeka involete insalive umuntu uyathi khanze afanele ukuthi akube nekukhuluma la kukhulumako. Maswati lamahle Ras angathi ukuthi lama screenshots lenguniketwe wona lafaka ekhathi na indzaba lelimete eMaswati kakhulu. Indzaba yatsatse wethu lo limele liso alimala etandleni tababo wakhe lo nguBishop Vincent Sihlongonyane if I'm not mistaken. Yes, yeah, lawo ma screenshot I think i3 or i4 kune statement lesakhishwa libandla. Ngicela ukuthi ukufake kanye bese kuba ngilesithombe sathathe wethu walimala kabuhlungu. Siyamncestela futhi nanyalo kufuna ukuthi kuvakale kahle engakaqali ukukhuluma ukuthi siyamncestela. Kubese kuba ngibabo wakhe lo ngibishop, kubese kuba iFacebook post lengiyona yenda lokukhuluma leyafakwa ngumhlonishwa Gawuzela. Angathi Ras ngoba angifuni lokukhuluma from nowhere ukuthi leto uyatithola yini so wathi ngindo uyenza lenzaba uma ngabe lawo ma documents awuwatholi ngoba
Yes, yeah, ngiyabonga. Ngicela-ke ukuthi nikhumbule Maswati ukuthi ngicela ukukhuluma kafishane nganasi sehlakalo nasi. Sibuhlungu lesehlakalo lesi. Ukuthi umndeni babe angalimata indodakati yakhe kanje. Indvo lebuhlungu. Futhi nema-tempers eMaswati ngiwavile. Ngithi angikunyathelisise kahle lokho. Let's move forward ke siyobona statement eselibandla ukuthi sathini. Ngidawuse ngigcina ngale I think kuyinyoni yini kind of lapha eDulu. Yes, yeah. Masisuka kulapho ke sesiya kule screenshot. Yes. Libandla ke Maswati akithi lakhipha na statement nasi. Kumcoka lokuthi ngikuvede. Sibhalwe ukuthi we are aware of the recent reports circulating. Emagama lengahlala kiwo kakhulu nginanga umusho wekugcina. Lothi may we all be guided by the love, truth and pursuit of reconciliation. Kanti before that, na paragraph yokugcina. Let the church remains an independent spiritual body committed to teachings of Jesus Christ. We respectfully appeal, we respectfully appeal to the nation and the media to allow the family a space and dignity needed to address their private matters. Akusiwo lamagama le ngiwafuna kakhulu asengidowabona. Yes, it is line nalala libhalwe ukuthi we affirm our commitment to the principles of compassion, healing and reconciliation, which are at the heart of our faith. Yes, that's the line I wanted. We affirm our commitment to the principles of compassion, healing and reconciliation, which are at the heart of our faith. Siyatibophelela kuyo imigomo yekuvelana, imigomo yekuphola, nemigomo yekubuyisana. Lengiyona isenhlitweni yekukholwa kwethu. Ningixolele Maswati, I attended this thing. Ngicela ke ubekele Facebook post yami. Ngicela ke bese ngikhulumela etikwayo ngilokhona kwenza kulendzaba le kafishane. Ngilekelele eMaswati. Kungumsebenzi wami ukuthi nginilekelele etindzabeni letinkulu. Lendzaba lena ningayithathi kancane yokulimatana kwemndeni ngaloluhlobo. Indzaba lenkulu kakhulu, but noma kuyindzaba lenkulu kakhulu, kumcoka ukuthi si-understande kahle. Ngase ngiyabhala ngithi kungithinsile lokwendeke ebandleni laseMakatse. Noko lamavi labhalwe libandla kulendzaba ephusile anesizotha. Sengiyawakhotha ke athi we affirm our commitment to the principles of compassion, healing and reconciliation, which are at the heart of our faith. May God lead. Sincesitele bonke labathinsekako. Sethemba ukuthi tewusebenteka kahle ngebucotho. We pray. Ngiyabonga Ras. Ngicela uyisuse ngilokhona ke ukuthi ngicethe kafishane. Ngane la kubhala lokhu ke ngabona ke imibhalo leminengi lethi ukhulumeleni magawugawu loba ngawufane wabinza. Ngidawuthi ke namhla kulomhlangano lo Maswati lakithi siyachubeka nokuba ncestela kodwa nako ngiyanicela Maswati ningabojaka indzaba kuyincuma ningakayilaleli ukuthi ichamukapi ibhekapi. That is the only thing lengide uyisho kini. Futhi nibokwadi ukuthi thine labanye umasipala sisuke sesitiniketile lithuba lekuthi lento lebuhlungu kangaka leyendekile ukuthi baba mina ngashaya mess, my daughter is mess, ngimvaleliso. Kwendekeni ngingene ngithini njengemeluleki. Nibokwadi ukuthi thine labanye asiva nje iFacebook noma isocial media siyangena. Bathi ke awumagawugawu kube kukhulume kube nguAlpheus lo ngiyena ashaya indvodzana yakhe ngabe ude inconsistent ngabe Alpheus ungiloku naloku. Alpheus wa rapper minus lamabili. Ngiyachubeka ngithi waganga Alpheus wa rapper. Ngiyedlula ngibuya kulendzaba le. Lokungende ke Maswati ngakhuluma lamagama lengiwakhulumile. Ngendlela ukuthi next time nifunze Maswati kulalela ukuthi kwendekeni. Ngithe mangibuda ukuthi kwendekeni lapha. Ngakhanza ukuthi akusilo liciniso ukuthi lo mfundisi Vincent kulomnyaka lo wa 2025 uthethe sicelemba
washaya wageca umkakhe wase ushaya umntwana wakhe ngesibhakela. Ngikhanze ukuthi akusilo liciniso, angathi noma kuliciniso noma cha, kodwa laba lengibabutile bajude kakhulu. Ngithole ukuthi leyo into leyendeka nga-2017. Kuyahlupha ke ukuthi into leyendeke nga-2017 yekulwa kwababe namake sibase sesiyayihlanganisa iba yinto yinye. Bashido bathi ngabe kungena eSodofu mabangethuka laba lebe bangethuka. Sodofu wanga-2018 Maswati. Ngilo mthetho lo ngabuyele emuva, imithetho engi-2 tinhlobo tawo. Kunemthetho lothi mawushaywa nemacala lendeka ungakashaywa iwagubhe. I think bophokha bangileyo nhlobo. Bese kuba nemithetho lethi kusuka la kungendeka lokhu sidila kanje. Sodofu uthi kusuka la. Mangabe lento le yendeka nga-2017 bese Sodofu ungena nga-2018. Uthi awusho ngani gawuzela ukuthi akusebenze Sodofu. Cha Maswati. Umsebenzi wami kufundzisa akasebenzi kuloko Sodofu. Kungako ngithe ngiyabonga lelibandla ukuthi lithi akube nehealing lephilako kuloko lokwendeka. Uma umthetho ungakhoni kungenelela bavumelana bahlala phansi baxolelana or whatever, kodwa le healing ayichubeke. That is one. Lokho bekufanele ukuthi ngikukhanyisele singakafiki lenzaba lenidinga kakhulu Maswati. Kwesibili ngithi hluphile Maswati kubuta ukuthi umfundisi kambe angikhulumi mina na Vincent. I must declare that he doesn't say anything to me. Angixoxi nje naye. Kodwa I had to check ngoba lento yangilimada ukuthi kodwa umfundisi usihlazelana usinyunzelane kuloko. Ngalimala Maswati. Ngakhanza ukuthi ngoba kufuna nginitshele ukuthi ngifika kanjani kule rationale. Ni don't understand ningakasethu. When you hear something, give it a thought. Ulalele mawuvolo uyakhuluma lokungakajayeli wendiwa yini ukuthi akhulume kanje asengive ukuthi wathi ini uthi ungathi ukuthi ngathi ini bese ke uyangithethisa noma bese uyangithuka. Ngitheke mangilandzela ngibuda ngakhanza ukuthi babe Vincent benemntwana wakhe ekhaya bahishana endlini bahishana ngetindzaba letifaka babe Vincent nemkakhe kuhishana Messi naMagawugawu ngetindzaba letifaka Magawugawu naLazwide. Messi naMagawugawu bahishana landlini. Uma bahishana landlini kufika sigaba lenguvile la Messi athatha imbama ayithela la kuMagawugawu ebusweni. Futhi sisi lesimncestela ukuthi ulimele iyavela kulaba labeluleka ukuthi cha wamthela ngembama wathela uyise ngembama. Bakhona labanye abantu awu ngithi nekwendeka lo ningangisoli lokho ngilokwende ngathi ngicela baxolelane. Angisho ukuthi sisi wamthela ngembama sengiconfirmile, but these people who are very close they have no reason to lie in my view, but wamthela ngembama. Yase yasuka iba yimbi from there. Emva kwaloko lokuyele nguvako kunemoto lekuthiwa iChrysler lebekhona. Uma ke kubonakala ukuthi emandla noma asisi mancane wase sisuthatha sagila waqoba le moti ngesagila leChrysler insha ifika wayibonza la ngaphandle. Lathi ke lami lo mndeni ucabene ngeke umntwana amawoshaya i7 series yami ngetagila la ngaphandle. Bese mina ngoba ngifuna emavoti ngithi umfundisi akayoboshwa. Ngoba ngifuna ipopularity ngithi umfundisi akayoboshwa. La ngakungimesi loqova imoti yami ngesagila ngida uthini. Bese siyangiphunyukela sandla. La ngakungimesi lo ngithela ngembama ngitawuthini ngidawuthi ngeke singaphunyuki nangi nje ulaceleni kwami uphethwe ngomkhuhlane umntwana. Uyade ngaleli langa ngithela ngembama ukuthi uyamathi nje babo wakhe ukuthi la ngithela ngembama Magawugawu mine angathi ukuthi uyawudibana nani ngeke Victor angishaye ngembama ngeke Zweli angishaye ngembama. Lokhu ngikhulumela ukuthi sifuna ukushiya isociety kulomhlaba. Sifuna ukushiya situkulwane kulomhlaba. Asisunika abantwana bethu emagunya la wrong. Konakele ukuthi uyise amshaye liso. Kodwa kungiko yini ukuthi umntwana ashaye uyise ngembama. Kungiko yini ukuthi umntwana aqove imoto azayibonza icethe because ukhuluma kwami naLazwide. That is not correct. Kungako lithi libandla kunengi lokulaba nikeni lithuba bakhulume bacolelane. Uma ke ngibhala le post
I-information lenginayo ngilokuthi ngiloko lokwendekile. Mawufika wena uthi abengathuli ngithuleleni ngibona ukuthi kuyagangeka. So ke sengedlulile ke kulendzaba ngithi ngiyacela babe Vincent, we are not judging you. Ngiyacela sisi noma ngiyiteke kabi lendzaba wherever. Vela ngiyati kahle but ngiyati ngalaba sedudana. Kodwa mangabe sisi washaya uyise ngempama. Lekha kithi mina ngiwekugcina umfana nguStallion kuke kwacabana babe namake before babashone. Nyalo la kubo 2019 bake bacabana wasukuma Stallion. Wema la mkhathini wababe namake athi ukuthelele babe. Stallion ngilo wekugcina wakethu. Unemandla kakhulu uyalift. Wasukuma wema la a protector make. Ngikhona mina. Kanti bakhuluma bakaqala ukuwiltisana kabuhlungu labantu abathi nathi sikhona. Wabuta baba wathi weStallion usakimi wenza kimi lokho kwenza umfana ufuna ukwenzani ngendaba yami nonyo. That's what my dad said. Ngathula nje mina. Waphuma baba. Wathi makaphuma baba wabuya make. Wathi weStallion angeke ngikhulume nawe ungakayi kuyihlo uyoqolisa kulento oyonzile. Ubaba wakho bekade ngangishaya. Besinokukhuluma nobaba wakho okufaka mina nawe. Wasukuma wena wenza amandla wazosimela uyihlo phambi kwami. Ungeke ke usimele uyihlo phambi kwami. Hamba uyoqolisa kuye kungikhona ubuya la kimi. That was my mom. Ngangikhona ngibukele yonke lento. That is what I'm speaking. Angethi lapha kutofuna mhlambe ma likes nani. Ngidawufundzise eMaswati ukuthi much as we want democracy but we need ukuthi emakhaya tindzaba masitijuba sitijube ngebulungiswa. Nani leni sithethisako understand before we speak we give ourselves time. Sengivalile ke lendzaba le beyimcoka ukuthi ngivale eMaswati. This was very important for me. Then I'm going forward. But ngibonga libandla ukuthi liyavuma ukuthi badzinga kuhlala phansi balungisiswe. And sengishito ukuthi leyabo Celemba ya 2017 singaqicovi ngathi yinto leyendeke esikhathi sinye cha. Lokhu ukuthi isuke lenyalo nje kodwana let us deal with it the way it is.